Kajingmi ikubo ringkat kidur bakit ya kitiar kita nak office kanipku Shillong ringkat kajing tho ban an penkriak no ya kani ke office terkam Guwahati kalau wara kajing sokya ya khasi student union KSU bat ha khalwi tarik ukala lingkat arja fuar kalej ban yakran bat kibor bahalor kani ke office hadam sinyong kaseng kajing alam usamla Eric Anthony Nongkendri Assistant General Secretary kalayo banyakran bat Director Finance wala kajing temu kalong banyakran bat Chairman kaum Managing Director CMD nama ba dan Satya ha ka office terkam habai kran bekilap thai kubor hadin kajing wan ya kendo usamla Eric ulong balada penkarya ya kani ka office Guwahati kan wara kajing ka kraw ya kitrai jala ki bateri kani ka office katkum kaseng Director ka Finance ulong ba kamdan Satya kajing temu penkarya ya ka office hadirin kajing ya kendu berkino peniat juga kita Direktur di Finance juga nepko hadirin baklami ku kebor ha ka Highland Coast kabidi bat ka jing kerja no egani office sa Guwahati ke nakalian kasangi ni kilam sumsong prikti ndai hadirin bangilai baklami ku ka kebor ilawan marma mentang sengi bani kendu ka jing sang ila ku bani kendu yu CMD juga nepko ndai na kita pemlakiar uang ba kemudian Shillong bat kadi kasih ngaar ba ngila ko bani kundu be direct yu ndai himsim la kundu ndai ngila sia kundu yu Director Finance bat ngila keli akabede bat ko post ko balami ya Highland ba akan ukurkom ba ya kani ka office kerja no nang nina ka Shillong Guwahati nomor ba pan kerja ya kani kepu jing sikade yang trai muluk nomor ba apa pek ki dong tray babun bah ki price nong baterai hamni office balada penkerja kan ni kajing dolong golong bakram namta pemtang yang ni dari wat itu baterai bakta kan ni ka office di hadirin mengilai ekran bangila keli balada dan sisa ni em kata ka penkerja kan ni office nak kalian Director Finance long ba ya kan ni kinumla ban batai nomor ba penkerja office kasim daki senam bat kan habiat lembaga ministry de ngilak kren bat ngilak kli tikena ba lada kin penkerja nem sisa ya kini office ki yang ba em de ngilak sim yang kata kempien bat nakal yang Director Finance ulah kubur ba unung penkerja ya kini ka office bat datang nak ada jong ki media ki ba pemia media ba kini ki borok ki wanja bat sompliti dengan nang yai budin ya kini ka kam kenang ba ngin penting kena ba ya kini ka office unung penkerja nang ni batkan dan beh ni kenang ba iba trai kata akan ni kajaka bat iba trai muluk iba yo iba imja nak ni kaja office sang ni kan ni dan beh ni office hoi ni la kli kata ka daru bat nak yang Director ulah pisai ba don ki kam ki ba ki hap menteri hang ni Shillong ki don ki benta ba hap tri Guwahati pat ki don ki benta ki ba hap tri sadu jadali bat hakasibna ki hablet ASEAN Guwahati bat enteng so dali tingim tip lada kadi jing sisa nam ndai kata ndai jubab kalau munta no nakaliang Director Finance kat adu mentang ngidang don hi WA pangilai kundu bat nakaliang dikir kila pun pau kata jing so diau marba kila syu asno nang ntai ba namar bangki ki baterai hang ni ki khamtip ba ya ka jinglong juman juga ni office sang ni man nakaliang dikir kila pun pau ba so diau ban lada penkerja kini office kan bu kajing yaki namar ba asal sini dalam penkerja kan ni sei pat maki kan tray kita pat pendap kumno hi yang stem de nakaliang juniru adin ba ngilai kundu mantaka seniru nakaliang senghi nginam pat sompliti ngai budin banlap ya kajisa namar ba abang ipni ke pos ke pami ya Highland Coast tu Director Finance berdai ba berdai nakatau jung ba ya kan ni office ada andai ulah tentat mador ba nakaliang ju ndai nakaliang juni ngim so pat hun ya kata kajubab ba nakaliang jung ai de nakaliang senghi ni pat sompliti ndai nakapor ni mangyay budin nang ba kumpiti kana ba kani office kadon beh ni nang ba kanlong kajing mentoy om tang ya idong tre ni ndai ya ka rinjungi baroko